Prema poslednjim podacima Agencije za statistiku, trećina građana Kosova je bez posla. Najveća stopa nezaposlenosti je, kako se navodi, među mladom grupom, uzrasta od 15 do 24 godine i ona iznosi skoro 60%. Sa ovim problemom se suočavaju i mladi ljudi koji žive u opštini Gračanica. Tvrde da im je nezaposlenost jedan od gorućih problema, a i sve češći razlog za odlazak sa Kosova. Da li bi radije radila u državnim institucijama ili privatno? Pa naravno, kao i svi, prioritet mi je da radim u državnoj instituciji zbog staža i svega ostalog, ali kada ne bi imala izbore, prošlo bi nešto privatno, svejedno, samo da se radi. Pa ovde je jako teško za posao, mislim, u mojoj struci je baš teško da se nađe posao. Ako ne budem našla ovde, pokušat ću negde sa strane, nemam izbora. Ovde na području Kosova i Metohiji veoma slabo može da se nađe posao, samo nešto dalje odavde, ili u Srbiji ili van Srbije, ili u inostranstvu. Jer ovde je teško naći posao i teško je za život ovde, jer sve se ovde zapošljava sve preko veze i vezice. Tražim posao po svim kosovskim i srpskim institucijama ovde. Da li na etniku? Pa slabo, zato što se jako teško nalazi posao ovde. Mislim da će većina nas otići izvan. Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović svestan je činjenice da se žitelji ove opštine suočavaju sa visokom stopom nezaposlenosti. Prema podacima kojima raspolaže, na teritoriji opštine Gračanica ima oko 2000 nezaposlenih lica. Prioritet same opštine rast tog ekonomskog standarda i rad na ekonomskom razvoju. Do sada smo imali niz sastanaka sa međunarodnim organizacijama i sa pojedinim ministarstvima na tu temu. Nadamo se da ćemo u budućnosti napraviti atmosferu gde ćemo privući određene investitore i poraditi na tome da se mladi zapošljavaju. Radio-televizija KIM je u saradnji sa organizacijom Unapređivanje zapošljavanja mladih pokrenula web stranicu Poslovi RTV KIM, putem koje pre svega mladi mogu da se informišu na koji način mogu da pronađu posao, ali i da poslodavci saznaju ko traži posao.